ปัดลำอันละมันอินปฏินินหุนภายปีตุจิงกาล date 14 June Children's Day program te ho supiting the tadinga hun pai petu masapenin pa pathin chumin ti pa thu iwak gian hian la tujingkal hun nai ki ma cha didan program hung sulang baking ka conductor hi le nam joseph ke ma ka hi opening prayer pi ngai dun hoi worship team worship service on SSU worship team meeting welcome address pu lamboy superintendent announcement on meeting special item nursery speech Michael S Pawboy local secretary hintin abana special item junior 1 and 2 mumkitintin tholom lan tu upa JS Kailal special item primary 1 and 2 Malzolna do Pina Upa Genlal special number VYC Square Himale Japan Kaum Thelo Ding tu Jingkal Huna Naw Pangte Tamzo presentation Hun Pi Numaki Jikin Japan Kaum Loading Ahi Azol speech P team P Parum Kitin Azol special item beginner 1 and 2 Mintin Jichu China Hiding Ahi Hun Khaknale Thingpi Lana Upa Lemsang Hiding Ahi Bangile Bible Chang khat wak sulang wak itiu Johan bung thum chang som paguna hi wak sulang waking ka Johan bung thum chang som pagu pathinin khovel a happy mama jikin achapa chang khat nei sun chu ahun petai kule amaging tapot chu mangthai lo kumtung hinna ani nge na dingun lalpa na thu ichan chi to ading nei mal som pi hen la tu hin bang chengi patman pathin khutak ta kol san na paw chamnai nei pi ding pi ngai lun hoi aman on hikila alpana pawchapna nei ni tiu banchung sang pen hingsin bangti lai le damlam ngei lo le van asum zo si ma bangkim sang si chumo tu nei tu olalpa hama sapian king ki pak thu banggen hi tuni huna la ko chomte ho halin pin patneu painting adamna te le pi boina hak sanati ho omlowa lusun mangbatna te ho le tok lowa hepa tujingkal huna nangma minang ki pol khoma nangma choi hoi the dinga hun ko ti ho nangma le hong pi zikin le no pina so si nangma ko hum pi hi lalpa tuni ko ko chum ti na pangni mangdingin lalpa kam ki sing sawa program ti hole sim thakin omta lotin na chang sa the tu nangma le hi zikin la pan pina ko hung ganu hi olalpa ko hum ti ho hi kong pan taw a na thu thim tho hepa bible chang singing te ta hinlang a hi lawai le nangma pa na la kong sa khom ding te na pangte kam ki pata chohoina lalpa nangma khong pi ding te ho so si lalpa athon me hilawa noting taknia asatu te hun mang tu te angai thate ho so sinmal somna ka dongo ki khom na te ho athon me amang molin lowa namal somna taksal thaga lalpa dong hun te kama so thingi ningun ka program so sila ko tin kom ki bop sako lobana chun chohoina lang sading te tahin lang na chanchin kha ki patal pa kangai tha ding te me tahin lang lalpa jite zo si hilalpa nangma thakaw king thoine umpi in lang lalpa amel kilo me hilawa lungil tak meya nangma kong bi ku lalpa la thuti kangai tha thingi dingun ka program te ho so si la ko ki bop sakin lo pina le chohoina nangmang pin so si su kisan man tam takai tan dok tu kala pa doi tak je suminin kong dona hi amen mipi pathin chohin na ipi ding SSU worship team te amount honung kila talew phana to kitonin how to lamten la to naw pangni hi na to kitona lam ne la hum pui di we ati ama sapenin jesu happy na le phatna khasai tinu zole jesu naw pangte happy khasake di tinu azole action song khan bol kayo Yes,
le le chi ham ham le hin ken thei lung sin me ina nisin ana sem hitiu alo pina chu changting in dam sung in sem sing hitiu mandil in amer hoi chu thi hiti sung man tam khat khat kot kha kalu in mun le kham to leng hiti Three, two, nine. Jesu nau pangti a happy. Lung team happy nana dim. Sun le zan in a beng sing he. Alal chut pha pat ki Jesun a happy ti ka he hem kalampi le dot le Krista keting a thi chu Bible apat in kamuta now pangte ho hung taon
so now pang ni na hi pang ni na alal chu tha pathin hung on pak in joy hoi hi tiu van kam phai puleng te to tu hi naw pangte zau si kha ding hi tinu nu le pa te le au lu khala ai lam pi ul khong lam pi thawon lang zo le beginner 1 te kha hu au aneu te hoi ram ting ho loi kha kin big dik ho loi kha banin chi digin ar ki saitin tuin welcome address hun hela pi ding pu lamboy SSU superintendent aman hum kila telepana
tu ni hoi tang mai ei mu saka lam nai pi ko chum te ho nau pang ni mang thei ding hun pai sim pik tu pa pathin chungin masan ki pak thu i pak gen yen la ko chum mi pi nu le pa hong tai kom zo se amasan ilal pa je suminin nau pang ni chi bai ka hum bu ka he nau pang ni hi sang ka jagi somnga le ko kin Reverend Dr. Reverend Dr. Charles Katina Charles Leonard Keti pakhat pahin Chelsea Uwa Gama Redeemer Church Kitia now pangte ading in nibi khat hi ging tu te ading bikin now pangte ading bikin nibi khat alagong gala zini chu now pang ni tia ila het ila mat sekha ahi hi chu kawak gen nan numa zini hi now pang ni hi nibi ala bol pik seku now pang adingin bangulina bol pik wem iti hile pakcha chichum chum te ho now pang te ho kipak pina le choi hoina ti in pakcha pik nanin alamang isu tuni huna eile mang thi dingin yuma lokal nu le pate doi sangna changin tuni huna hen thil pik le ni now pang zo sin dong ding chang ding hiwa pakcha nu le paten ei pik bulu ingai dingu bang hilele ei pik patuka je now pang nia thil ki pi gol kha ingai ding ri ti chi wa gen lang num hi la pura ma pang ding zo se abik taken speech mang ding i ho tu te ko chung sunga loi pa ni le thum te ong ke tel dokin amau te opat chu now pang te doi sang na thu cha ho ken ding hi wa amau zo si le tuni huna now pang nia tai khom mi pi zo si ilal pa je sumini na velin sibai yung buka di chun tuni hunte hi pram mol tak ila sim hilele thanum takle alo ting thei pe na ipanding hi pi zo sin uma ki padam lowa i thei to wa pathin choi hoya pangdingin iba ki chi le hi jibana chun ka tom na ding le hi in Sunday School Union lama how to te hi dam lo na si ka khalani yung kai thei lo le ding ka hi wa hi le veng nung pa EOC ko chu ma Sunday School Union now pangte en kolapang nu le pate ho hi khanglai te hi taleo vakitin do sa khen lang Sunday School class hi ku na la hem ti ba het na ding komin hi chu vakibol ka numa hi chu bowling ka tin ka bol so le chaina hi dingin amin kalam do te kha jilamin ehum tin do pi ku hen la amasan nursery class how to pi ngai dun hoi eng din do pi ki pa min beginner 1 how to nungang ting doi ning hi ma hi tamlo na si ka hong kai thi ong kai ki pa min kai thi lo di ka wa gin sa le hi apani na chu pathum na chu beginner 2 te how to tangwa lam sang lin eng din do pi ki pa min chun primary 1 te ziltil 2 how to tangwal go lun thang go lun in tin primary 2 te how to nu irin lingoi ching in tin junior 1 how to pa teach mal som junior 2 how to pa din min thang in tin intermediate te how to pa lam khan len senior te how to nunga ting neo chun yeng other te hintin yeng other class ile kai lak he tu wa hungding dok te si hi eveng nung pa EOC iko chuma Sunday School now pangte ziltil tu how to te hiu ti chu pi anga khatwei wa ki pun do na le hi komin tai khom mi pi zo si Sunday School Union minin ka bonun ka hunglam tu chibai
ka hum buk wa hi isi chun hum gen in ka tin ka nu zo nai dingin ila ki chu ki tai tim le tun i local secretary Michael S. Paboy ama kan chom kat mang dingin kan ko pi hi Using Kalin welcome speech to them in Nive again. Ang ngai timinong kilana da kasahay le. Hello hello he can welcome speech to danin. Chomcha ang gening katit. Ken le using Kalin guest hat ilan ya. Ito dan pan lang ting sak tho katin. Abang le dana lamboy kanong gen khom jing le chu kilom ding hi ma le. How to lam ten. Local lam ten ang gen pating hi ti dung zuin. Ken hunggian ning katin amasan til dang pon ding dang lew ma til pung announcement tong tho jom ngal ding ka he welcome speech didan guest khat in jekin hunggian masang katin every good morning to everyone in the name of our Lord Jesus Christ. It gives me a great pleasure to welcome you today on behalf of Evangelical Organization Church Veng Nung Phai under the banner of ECCI, that is Evangelical Congregation Church of India. I extended a warm and heartfelt greetings to respected Brigadier S. Prasan, 27th Sector Assam Rifle, Tuibong Sisipur and Pu Malsom, Chief of Molbem Village. We are truly honored by your presence and excited on the occasions of Children's Day, today 14 June 2026. So I would like to request please to stand up and so that the church member could see your face and wish you. Mi piten chibay buk nani kutsanga mu chibay buk titiwa. Thank you. You can take your seat back. Thank you for all once again for being here. Have a wonderful time. Thank you. Chanchu kau gen hin tin adik lo le langai thim mai na bang ti bol khak le hello he ki het sak ding tu ni ji program mo khan thil pik na hun ti chu aum po dan khan jan ta ka gen gol khan mal zol dot pik na masanga khan thil pik na hun naw pam ti thil pik na hun umentin jekha local finance department lamte hunung peding kaya ma toy dan dano hung matiu hintin WCO lama pakhat auma ahung tungding age je ko hunung sip jing ka Iyo Veng Nung Phai Kouchu Amasan Dalpa Je Sumin Thing Thawin Ngai Na Chibai Kahun Buk He Ang Tung Ding June Som Ni La Thum Sep Kit Ni 2026 Le ECCI No Mei Pol Panlang Na Iyo ECCI Sungat Mei Thai Umte One Day Fellowship Mat Pi A Ama Ho Til Khona Le Maljol Dot Pik Na Nei Ding Ti Akidoy A Jehu na hin thil pik la ankung sok khom pina le nei ding ti a hi jehu na hi nangu ko chum sunga me thai te cheng hung pang din local WCO in hun ngai ko ka hun sol ding in kaun hit sak he date 5 June 2026 OC Secretary Ling Sepai Evangelist Kim Khonei Coordinator WCO Japan hi G23 sepkik ni June ni le amun hi Gospel Centenary Hall ni ulam ka mei thai te ni ki mang ding he jini phala chi ut mei thai zo si kha chi the in tin a hin la ko to bang a chi ut te khan WCO how to take he to a WCO how to take khan gari arrangement hung le chi lam ka hung bol pik ding hi je kun ala ki he to jini atam thei pen widow nupi widow te kha chi dingin het sakna kang bol kit he chun ki paum tang main tu ni naw pang ni a he naw pang ni to kitonin WCO te naw pang te thingpi don ding hi amaun
ang puk dogot ai himale i hausa pi thim pin WSO te panmun zo si chu aman hung huk dingin ken apoi mo za thing pi hung tu ka ti WSO thasang aman ki phalna lin tak to naw pangte ni ya thing pi ang ko do pi jekin yama chungin ki pak thu WSO te sika kaung gen le local sika le kaung gen son ai chun thing pi chau ding i tm iti le ken naw pangte adinga achung sit ki tai nek thele hung to ka ti in pa len lal sim in fencing board secretary aman ki phal tak maya nek thele thei dinga hung gen jekin ama chungin le WSO te sikin ki pa thu le khotul local te sikin ki pa thu ka hung gen ki he jisi chu ken tu jing kala dinga thupul hun ta ki saya ka hung gen thei ane gen khilom le la dan pha lam gen ki thei dingin pa ki pa ke special item ama sa pending in nursery te ama hung hiding hi ama hung jing la na ma hung ki chai chai phale speech Mr. Michael S. Paboy ma speech hun mangkin ngaling hi ti chu ko he sa ilepan e tuin special item nursery lam 10 hun hung kila te le pan e sak mawin kam li ka wa gyanu ta keu hi nung pathi ni kha ka zil kho mo ji kha ye big in sunga la sak ding sang ya pola ma sak ding ka he tam zo wa le tu kam sak ding hi le thi ma thi min ka hi wa kha be chong zil ka hi wa hi le e banglai sa di mo ka ti le bin sunga sak thei lo chi yan zilami thiem so dan ka hi wa le tu sak ding le ki sin kon ka hi wa le thi bang thiem ni ka hi ti kha ama sa kaung gen ma sak yo speech Mr. Michael S. Paboy ama ahun mangdingin ahun ko pedok tahi ki fu sak deu mai laminung ding dok mai ka ti le thu gen di chat ki leng le ki pa ha vela kaung dinga tu jing ka li ka ngai tu le za cha na hun ting le kane himala pathinin khang lai te mang cha bang he doi sakna ka chan hi bak pen lawa midang bak pe la midang bak pik di ka ti le le nom ka sapu thiem lo chu ago ten le e thau ding hi wa mi pi ten le ka gen thiem lo di chu le het thau diu a hi ye ka chun thiem lo thu hi lawa doi sakna chan bak pen kha ke le nom ka sapu ka chu hung ding zo ka he ke thu gen short mi ka he ajik tu thiem lo lut pi la short kha se ya thiem ten chu apak ka gen wa chai pai se ko himale thiem lo ding ka he a short wang chu hung short khel pon tin short di tin legen tam thei dik poitin hun hi akile to ma zinga mi boy mi kim hem til dang nanga boy pizza chum ine le huni le doi gol taka
ki nei thei lo na ki se ka le thei dan point pakat pani kaung gen te kha angai tha lala thi mai deu hin tin tuzing kalin doi sakna petu khang lai te hitale Sunday school union ho tu lam te le pathian chungin masan ke pat thu kaung gen a he tuzing kalin speech ti khoi lam bang he ki che pi la ti tampi gending chong khang lai la ke le ka tha no ma speech gending dia da kal khat gendi le wang tampi le nei ka he ma le hun chom cha sunga kitup ta wa gendo ding kiti thil hak sama ma he ese children's day nia speech pakhat peding ka hi na to kitonin khang lai vai devin ung ge ning katin a thiam lo nu le pa te khat le ni ium taw chun le tu ni khang lai vai de wa hi ti dana elangai thim ding kang het sak ki a he kaung sim nok cho hi le bible chan mun ni kaung sim no ma jan ta khan ka bible chan doi ka hon hola ka mu zo ko jing ka kan kaung mu do ka upa kai tin thangin thupil te u mai ati kaung hol ki le kaung mu do ka ma chung ne ki pa thu ka ge na kaung sim nok a hi le thupil te bung som le sagi chang som ni le nga som ni le gu to pakhat thupil te bung som ni chang som ni na hi hung sulang ka tin gbs chui khen lo le zina ko mu pen chu naw pang te ti a hi zekin ji base chon chakel kel hong gen no ding ka he himal ji bible chang pan sa deu dan he a topic a theme hong che ding a hen amasan thupil te bung som le saginang sulang masang ka changol te chu apa wa dinga lunggim na a hi wen amao hing tu anu a dinga lunggim na lien tak a he mona ne got chu adik pon ho tu lien chu le adik na bok chu adik kek poi pani na dinga chon thupil te bung som chang som ni lanu a hem lapa hem han si la lo khum chun sin le tet ki bang khopin ki bang khopa thim lak in la thaw mei ki mun pek ding a he nalpa na thu sim thaw te wek chan ding che dun emal som pek hen da tuzing ka len ji kaung tel na khel chu khang lai vai de wa hi jikin khang lai vai iti phat tak le anu inu le pa ama sak e na hi te ya yung sei le na khang lai vai inu le pa ang sung a he school ma sa pen chu inu le pa ang sung a he thagaw lam le taksa lam ti school ma sa pen kha in sung inu le pa ang sung he jikin nu le pa hi le ipathin iti golin ji ki pada chu ming khang le ning ji kha gen masak lo thelo thil dang gen masak thailo jing je ka kaung sim do a he naw pangte ading in point pani pathum genitin jompa le khanglai neu kat ayang deu te ading khat ni gen kiting katin jompa le parents day ading in point pakhat hem cha hung gen kitin hung chai pai jing dikai naw pangte thil dang igen sekwanga tuin le amawa ding thuai tampi le aum tho mi te ziksa gen do ding mai le tampi mai le zio loi cha he tampi gen le phachum lo ding a he amawa ding chu a en kolte timai ta tin amaw sang len zo a u te hem anu le pa te hin i hil pen patulai ta ka ji anaw panglam te dana la sat hung ding hung lam te ho ading a khan himai khot ding a he abang le naw pang te khan ho tu te ala zaun lang lanu le pa ala za phot le chun adana ding Sunday school kai ding Sunday school ki khop ding a hi lo le ho tu te gen dan khanaw naw sen te khamo jan ta khan le ho tu ten naw pang te lam zil ding a te bo noi dai noi bang thimi le naw pang te khala kisali lut ke ate le kisali li tu ti dan khan a chiu jo khala thumat na chi ka hi je khanu le pa khen khat ten abang jan nu khang lai te le naw pang te ko khomoi tiu jo khale hi lo ding a he jo khale thumat na chi khat a hi je kin naw pang te thil phan nun mu na chi ka e je ken kaung pa cha ji program mo khale hoi ka sa je kun ka cha te le thanum ta kin kaung tha to ka ti gol ka he nu le pa la za ding u khang lai te oya pu te gen dan la zo pu le naw pang te ding kan thil pha pen hi mai ding a he naw pang te hi PT Jawaharlal Nehru chun tin ala gena naw pang te hi
the children of today will make the world tomorrow alati tu lai tak anaw pangte cha hi jing lam le mo jing lam le thai lam le iban kom ding te imi le sa te hungwai hom tu ding hi alati hi piti Jawaharlal Nehru chu i het sa he naw pangte adinga history le like again naw pang alangai na le naw pangte party hela la khopa India like again in thang athu gen tampi te quotation tampi awma elezo chung gen dang katin naw pangte apoi mo lai taku hi tu huni a he tu na ki khelo hi chun naw pang chu lam dik aneu lai pat hil le chun ale tingin hemin pona tio kha hi to pek a hi zikin chun proverb patin hutin again kita naw pang hi apoi mo hun lai tak chu mi hi nga dinga ihung pi na mi nga ding idam sunga ihung pin ta nung sanga ihun poi mo pen ka chu inaw pan lai hun hi e ati naw pan lai chu bang ma cho sem the poi hi ma le ilung thim le bang naw pang isu ilung thim le athienga jesu le la gen naw pang te hi ka ke hung puyun jiti go lung thim thing te ho hin a hi pathin gam loading te chola ti pen ka a hi naw pang lai childhood hun sung hi thil zo si ki sim the tung isima anem lai u dan ni me ka hung ta pha le imek the ta po jiun kha a hi je ki naw pang te hun hi nu le pa te le het te ko hoi tak cha mi hinga ding chu mi hing khat a ding chu aman tam pen hun sung chu pin hun thi hun da hun jine hun tyo chu tam pi de tu ta le naw pang hun sung hi apoi mo pen hi ti hi mi thim te ala mu dan khatule a he chu naw pang ta dinga point pakat pani tamlo cha kaung gen tin tun youth te amao sang alen zo teenage te ading en pakat le pani hung gen kit katin tulai khovel ong chang kang to kitokin en tulai khovel hi generation ki theng sapte chun generation tampi te dan alane yo baby boomers alatiwa gen x alatiwa millennials alatiwa gen g ang tiwa gen alpha ang tiwa gen beta ang tiu jite watch and hoi tak chan tunin explain man point in himal zina pang tulai khang hinidang lai ke oloi neu lai ting bugen te naw pang chai ne kum som li chu ka walta kum som ka pha kul underpen ki check nai loi chu mo dan khat chu tulai naw pang te ang pin pha ki padul underpen cheng sa ngai mo thil selam hi lo ong pin tha kule ni thu mele phone en thengal jo hi bang check em ti le a khovel na pok doi chu a khovel na pok doi ta kilung sin na le hung dai deu ta mo thilum dan chu je kha thil si te le hil ngai lo thil pha le hil ngai lo bol de tiu le bol jing din mun mo ji te kong sim thak te kha ya tang pin baby boomers ati te chu happy hung gen pung ka tin tu lai ta ka a generation na hung pha gen g kiti gen z kiti khovel pumpin via homajten amau chu atang pi chu 1997 ki pata 2012 ki kala ping te a hi dewo mithim te su dana chun jite zo se chalung thim ki bang vek tina hilo ma le amawi digital native atio sapten digital hin ko tong ping hom digitality chu ba ha manual hilo amale ma automatic thil zo si the social media hitai or thil dan za chum thil jo sia automatic electric tha na hi lo le battery tha na thil jo se ki bol atang pi chun Facebook te ite Instagram ite TikTok te ite bang hem internet kar chala khovel pumpi ala ki bol hun sung hung ping 1997 ek ba 2012 hun sung hung ping te atang pin gen g itite atang pin kum som le li ki pata kum som ni le bo sung mi hing te khanglai te gen deuna he ji to ki dong jue chun hung khang len ta a hiwa tulai tak din mun a hi le gen alpha ang ki te ji pe chu 2013 na ki pata 2025 ji te hi again open chu kum khada ki pat kum som le gu ki ka a he ama wi ji gen ji te sang hung chang kang zo devin ai ang kita artificial intelligence ang ti mo tulai ilim le lam sak jing the u da nam bol thil u du da bol sak nge ngoi a he thim lo te ban atak tak isa thil jo si u da na si tu te ti go la ka
technology lam hung changkang ai ta zikin zite sang hung changkang zo chu Roblox ti game za chum te ho to hung khang len ai ta zikun ji ki pata iwak jin do pen chu tula khang lai te mo pumbol the hitalo tinu la paten le het video ka doya thil pha khat sep ding ti la maun hema ma hiwa imo pum gen ha ta ma wi mang jing le pu azik chu thil pha doi le internet ki pat AI pa na mu theyo le kha sim no pule AI pa da sim theyo nidanga khan e holoin phutu ni wa ko ken dil le ki tung ke leu lai le ken dil le aki mu zo bek nai ko ti mai te ni chai ma le tigol geudan chun khove le in thil changkang ta a hi jekin tulai naw pangte khanglai te naw mau doi dan hin khu mang the la hi a khen khat sa te wang khat chun khen khat a ding ki pa pi umma mai khen khat te a ding chun la thil he naw lama khiru le het lo ka cha chom lo kal cha khovel hung wal zo jing the di din mun ding la hiu ti hi again he chu iki he ding poimo a he chun sapte to ching khadin comfortness is the worst addiction and chief ticket for depression ati tula khanglai te pakhat chu ji comfortness ka ti chu comfort zone iti pen comfort zone nok sakna iti phatak le vau sat na lama sum le pai ni je ka wa nok sakna khel yel hilawa yo na sem pe lo aphat chu doi ngal hele min struggle la bol pela man struggle pe lo thu pe lo mo mi ti na lam le chi pe lo khang lai vai le kal sun pe lo ko chu vai le kal sun pe lo nu le pa vai le ko kal sun pe lo comfort tak ama ngai da au le luk diau le tho diau le nek di au le khuti ti ma u dan na comfort zone pen kha mi nga ding a chun addiction addicte la ka addict ti chu he yengo zong sak thei thil zong sak thei te la ka a hoi lo pen a quality niam a cheapest esa pa da cheapest a hoi lo pen dik te pakhat hi ai la ji chun depression aung kai lu masa pen ni ti na lai chu ji ki pa da chu nok sak na hin khu lama tu le loi le pai te suffer loi le pai te thu gim tiom jing lai nang kha la dan la comfort zone khanu si ngam lo la ma hi chun ji ki pa khan khangla te ding depression a bailam pen hi ti chule mi thim te research te suidan kha ale kita yedung joi chun ji ki pada chun lo sapna chu kimulo lo tinna chu kimulo mong ding hi ji ki pa chun khat lo apoi mo ke tu lai thil khat jilam success lam to ki sai hin thil ka ngai to pa da nang chu bang la hi nang success men la hi je category again mai ti ding le ka king cha sek a hin da he na ne lo ke le success na bang ma ka nei pu life achievement ka le ka nei pu himale go ta om na dung zuin ji chung chang i khang la te tin ho na chung chang ka lung thi ma phot le Chinese te philanthropist the businessman Jack Ma chang chin ku ka lung thi ma sa pa ya ama hi akijigna chu ka he ka po man of the failure kitile ken ama ku topic pek di le hoi ka sa milo sam pen title ki pele ama pu khovelin dik pen ning ka gin chang na pakhat om hila ma whole life ti le na hin ko kim khat ko failure ti them lo sapna ting lo na ngon chang hun mang he je kan chuna ma hi a fail dan a hin ko success lo wa thilala lo tin lo nai tam pi heading tam pi ma college abul panunggen ka now pang primary school ti chu pol khat ki pat pol bu ki kali ale exam khan ni ve ala fela so ma chun secondary school ang kai kita ji ang exam entrance test exam na chun thum ve ang fail kita so ma chun aha me nang kai to ka le ka hung sim to na chun ama hi college entrance exam ding le som ve ang fail kita thuk jo takin ang bang kita chun ang sem to wa chun na khat ang ho la ama le mizom ama ko amel le he sa minewa hi amel le sepoka ti mai tai ten pathin zam da lo ding KFC tu la KFC he chi tu mo na pangte Kentucky fried chicken kitina he mo je KFC ak sabon te khu ji te kun
ama in apply ama bola ni ka chu apply ama bola mi som ni la nga mi som ni la li achiwa awa apply la ama cho ala pu adang jo si chu la ama chu ala pu hile ma ji khan lung ke dik lawin na asem je la ti kanang umma trong wat ti bang em hong bolin aloi te mi som paget to afil na kha step lang na ne mi som le get to alibaba.com ti alibaba group ang phu to ko je ki pa da chon tu ni hin asia ding mi hausa bangza na hem pathum na nidang khan ning ku masalam tingan asia dinga mi hausa pen loi ki gen na chinese china le mi hausa pen loi ang ita tu ni hin China ading achun le hausa pathum na lam cha hung phat pan khata himale igen nom na cha hausa na kai pu khangai te hi tu lai tu din mun hin banghem i success ul le tampi success na di ma thu ching kha chun la kia thang na ding point tampi ma le la chung lama thing chung lama la khan to na di la success na di point pakat mai ya le je chu zon le chun je anwai lama la khan to lo ne de hung dal tu wait bangza dem la kong ki khai khan hung kai tha jo ko na tie ju chu le tup tak ngai achung na ma pakhat ki khai anoi lama bangza dem nei kai di awet gi jote te di he sa mo ain tup ki chen ne achung na ma ki khai pa khat la jot ngal hi chun khangai te fail lo ding le hi ti kha khangai su ma hin ka bak en se ka mi khodang ka wai sap se ka missionary khat le hung po den lang khangai la kin le theologian bit lawin secular lamin le officer khale ni hung pod hen lang ti ka doi sak ma ma ke la ka hun a ki khel ta ti ngatin kum naw pang chai lang le khang lai lang hi ka vek ena mi talented ma hole kang mu om thawa missionary po na le ko chom leong nge lang officer din piping po na le IPS IAS hong po na le a hi mo ding pui ti ken kalung thimin aw ma je chu na satakin ji ho chou na chung ji taka fail na ke pata tin lo na ke pata tin theina dinga je ma chan chin hi ka hong ge ai til dang tam pi le gen ding oma chun pa ka atop na pen dingin malala yourself zai ki tip nu hi le ka demo ama hi Pakistan mi naw pang cha hi sang kha je ko som ko le sagi ku ma khan Taliban te tulai mai le dab na lai Taliban ten school kai ding bang ding rule za chom nu mei te mong ina ki kul khup ding school kai lo ding te ti lai wan ama hi alaki apa hi le oya pu khat agu cha oya pu khat ai jikin ama hi te chon ala uma school la kaya ba sum khata aloi te tong chung naw chuna pel lamun Taliban te lampi la changwo ba sum chun alu kapu akap theu ti mai tai tin kap ka leo thiding he alu kap theu aveilam lu chang kap theu e chun ama akipu ka e chun ku ko am panlang na zalim London UK ke pata live in bangkhat Queen Elizabeth Hospital pok tungin na maji ki pachung ki en kolin ama hi Taliban ten tigola kham layo khale khok salawin mel bangan kilometer bangan hem te kenga chi gari chi law lo helin ala pang education na ngai khok na jekin tigol chun ala panga tigi pachun tigol to se na hung to ka Queen Elizabeth Hospital ke pata ang port ke patin te chun amar asep kha asem jom hang san takin khovel pumpi Geneva vela even khompi vela thu hung ge na thaidan danin panahung la education numeite free taka ailol education him jin ama focus pen numeite school kai phalo ai jekin Taliban te dungzu ye khan aman ji khan numeite focus de wa hi jege pachon school te ka hung ka mi ong il son ti hong la ato kan ama chanchin hi khovel pumpi ung khet patin kum sang khat zakko kum sang khat zakko somni kumakan sang khat zani sompali 2014 ama hi zilai ta kan kum som le sagi ai para 2014 sunai nai na lai hemo je kan Nobel Peace Prize apiwa je pen chuile khovel pumpin mi hing khat han san najik le lo bem tika thil pha khat sep je ka pak ki pak chana sang pen Nobel Peace Prize hi under ala donga amai Pakistan mi hi khovel pumpi
Nobel Peace Prize Award dong tu anaw pang pena record le ala he jinu chanchin hi tampi ka genu thai ma le hun gen seng pung ka tin hun hi ki kin no he je ken lekha education angai kho nazal ki pata khangla ten ba ha ma ki pat zil no ding itiu igel he na dingun chun le he no pule internet vela la browse la google la browse la chun le khabuza chom na la sim le chun amanu chanchin kha zil like ken le tampi lal do ding kamu ji ki pat chun apa to hung kho sa in khoi tak ta gam te ve in aman Malala Fund pidan khata organization khanong to ko ji ki pada chu kum som le ni te naw pang nu me kum som le ni ting a free a kuma cho boina amlawa school education pik ding ti ong pu to ko tu ting lam jang tak main khawel pum pin het pin amau pa chanin na asem theyui ti chu ama hi wang tu hin Pakistan mi khat to ki chengo Pakistan lam ai lo le ma hi UK to le ti kop pa ai amana thu gen ala top na dingin amana thu gen kha chu one pen one book one child and one teacher can change the world ati ama chun pen pakhat book pakhat teacher pakhat mi pakhat chawin khowel pumpi thengdang lam thei hi ala ti hel a hi je chu ama apa ale khabu mo jite chun khowel pumpi mi bangza lungthim khoya khowel pumpi numeilama education nai ala suchang ka ngem ti again nom na ji ka one book ale khabu one pen a pencil one child ama one teacher apa can change the world khowel pumpi a thengdang lam thei ama ji ki patai hang sang takala pang je kai Taliban ten le Afghanistan le Pakistan khoi tagile nume mong le khasim de kuman kham talawich aguk cha kham le mo jiki patna Taliban te khovel pumpin mo sakin amau chanchin ki yan talaw hi ji le khasim de saya ti chu neu cha ka hong gen hin tin nupi ti ading ne pakhat nu le pa ti ading la cha teu hi hung siam phawen lang improvement adam sungun hung siam phawen iti chun aha lo now atit lo now gen pik sangin aphat now aha now gen pik jo le chun la cha teu chu hung pha jo ding ai hung hat la gin cha sang hung hat jo ding ai nu le pan sun le jana cha te la hat lo ta la fel lo to nang khuti gen ning sangan jio ka he sa pum aphat now boy nang chai la ha ni la me mo bible chang gen le la thim khala me mo ti khum le jo le hin ji pa ka ama ka kisim pha zo hi ti nok nai cha pani na dingin the best way to make the children good is to make them happy akite sap aw chon now pangte hi pha hen tia idoi a hi le ama suk ki pa jing de hi ye chu i gai ni chum ni kom hi ma le ama i suk ki pa tam hi chun amau hin ko hi bailam taka kisim phathei pen hi ti gen nok na ji cha chom cha chu ka hong gen hi aneu thuka na pen ning nu le pa za ding iti pen ka ko to bang hitale beating le tu hin alen lam te le aneu lam te le nu le pa iza lo hi chun dana ithupil na gen sin le tet ki banga la thau bi nong ki hek mit big ding hi ati pen kha bang gen na sin le tet ki bang ti chu amu lo le hilo chu mi ngin ko ak sadi dan chu mo ji kha ingai to le nu le pala za lo le amu lo le pathin khat be la thau mi ng hen mi big dai te chu nu le pa gen kha hoi lo le al za ku de tin zom patan adan dan nan aban chu pathin ung pang de ti ngop nai chu ji ga chun nu le pa donu put polo ni khat ka chaw pa na nu ong donu na khat au ma ji nang phone la sak mo ate ka ba jep tawa ngai ma le num ka samama ko ka him thoa jigul kha nu le pa pathin lo pin ding kong gen he don hu lo ding ai lo le nu je kha ke ai ko je kan ngai pu ti dana kan alen ten le aneu ten le nu le pa za te ding dot te ding ai sin le tet ki bang pe ni thil danger ma le ai je kin ji pen kha tek te tin ken kong gen kom le po thu pil te pung som ni chang som ni na ai chan chu thei dan na ting lo le tak lo mol min me ta kong gen thei hi la pa na gen hil gen wal om ki ngai thi mi thi ka ki pa ki
program banin alachi tinun tu special item hun junior 1 and 2 biding hi wa jisungain asas lamte khan thilpi la khomna eing nei pi kin tinun tujing kal hunai thilpi te pathin hutai lat pi dingai le local chairman pa je skylang hiting hi tu special item junior 110 hung panin tin azole junior 210 hung sunjom ngal dingin khe sa hi
Pathin ma kunin pa sa kitim kakipa koilal pa nangin tuni naw pangten ni bi poi mo tangmai hober buyub na kalam mo the na chang the le ma pui zikin lamin kang choi ni king ki pa thu kong gen he tuni lal pa naw pang ni kong ma nawa lalal kam na sep na dinga nang man kani kalam teo le mal som pi ka lalal kam na sep na ding petheya namal som na kadon je kun leking ki pa thu kong gen he using ka lalpa lo masu thai te le somakhat anchang hamle khang lai box hela tholom za chu lalpa lalal gam na sep na dingin ka hung choi khom ki theyo jete ji khin le lamin ka hung choi hoi ki te he tu ni lalpa tholom hung choi khom te ho hi a choi tu te zo si hi nang man lamal som nan del zuya atam josem lalal gam na sep na tho thei dingin lamal som na ka hung dot pi ka hi tu ni hung choi khom tholom zo si hi lalal gam na sep na akul le apoi mo namuna mat hi theina dinga nang man e suk kun pi ka e suk thien tho pi dingin la khut thing thon kalal pa jesu minin ka hung lan hi amen special item junior 1 and 2 ai junior 2 te tuin hun hung kila zong nga le phan na ta kamin ke junior 2 ten le la khun su ki wa kalaung sa di hi kanau pang ten hung te lo hi ra sa di ji le pastor elvis ne na sa cross lampi ti kha hi
Alpa lo pina changtan banin chi tin tu hi primary 1 and 2 special item hiding hi primary 1 10 nung panin litenu na zole 2 10 nung zuingal dingin primary 1 10 hon la dingin ko ta hi
Sunday school kaya kachidim Pati tuwa gihilna Ton pagi hilna Sunday school ahi Mobile phone getting song overloading Sunday school kaya kachidim Pati tuwa na benome Puso gina na nenome Mi meeting na hinome Sunday school na chizimo tu hin local lamte hun chom khat peding hi ama hunung ki chai le mal zol na dot pi na kha izom ding hi mal zol na dot pi na hun nei mat pi ding hi lo pa ge na ding hi local lamte khana hunung ki la le phana ding katin tuni naw pang ni hina ta katonin lokalin le ki pa khil pi neu cha ki penu ma jeding achung ki sing sa ka hi se tripa le chu om thoi le tuni chu kai ding zo dinga eti naw ta katonin hung ding ka hi abang hi le kaloi dingin usim to pumin khang ki thu pi han la ta ka hi van hi oma je api do pi ding hin local vice chairman ta ki ding pi ngal hen lang pumin kha le ta kai nu sim tong ka mau ta ke khong ki thu han lang kai thang ke tuni hi ti ke bol le katiwa ngai da nei je ken apha ding le hi naw pangte kha hung kowing katin laban ban long ki te nu me te posal te anew lam te khoma sawn lang taki ki tieng gen di a sas te khan hung et kai pe kin latinun taki ki tieng gen di a zo pha te le lim ki lak na kha ngal ding a ji sudan le lim ki lak na kha hung kim ta lo ding le ji go kha tu hi kin ngal ding ai je kin anew hung thei ke lo te khale anu nu te khan la hung pi ding hi ding hi jekin a ki peding te hi le naw sen a pieng pan apat kha ji le posal ne nai lo ki ti pen kha local setting leong gen ta khang lai de a ki pi khelo ji ka khan ji le posal ne sa te kha chui thei lo de hin tin naw pang a pieng tha pan ki pan hung ding hi tu hin naw pang te kha hung ki pan ngal taw le sas te khan leong kai pio na dim ke la ding jikin anew pen na parung ki panula no me na posal khan leong ki mixing on phok poi anai lam nam khong mun la takai long ki tingal de ngo ku ma chu na ki chu lo di tai ki ting den di takai nung la takai nung tai ki ting den di dim ki langal di wa ja kha sas te khan nung bui pi da lang a ki ting ni dan kha elet kai pi kon lang dim lewa ki la den le u tau ma naw pang ahung thei lo naw sen te kha anu te kha hung pion lang anu te kha nong la pion lang te ta kai nung ki te ngon lang ban banin kino len boy lo len achang vek di chang vek de achang te kha le sar te ti da na ha ro mon lang la po nu chang di le hiu khang lai ji le pasal nei nai lo ting kha hi ding hi anew te hi masan tin na zo la lien te kha hung je ron la chang kim ve dinga
ke ngai to he hong le tu hin aban te hong ki to le na neu khat ali jo deu te wa khale hong taw le hong lang tak hi long ki ting den dingo ko ma chut na la ma ki le ro di alet aneu a hoi lo thu chu mi le ki pak pina naw pang ni hina ta ka thil ki bol pe ka hi hung lang mai được không phải là chung năm cú không alin jo deu te kha anung laminung ting zer lang a banin sai jing la bol pe kun lang kino ki wa achang ho te khan le ki pe de la bo nu chang the ding a ki ngai to hi ahun chung so thim di le tuni naw pang ni imat naw amau ni hi a so thim ta kai le bi pa pi te khan he thi mitin jo gol ni ho hi ki mang the jep loi je kin kum khat ve amau naw pang te choi hoina ni hi je kin a so thim ta kai le alanga kham ham le win ti chu a ve lai ba ke sa ki le phan tin hung ki ti ngul la ba ni hung la je lun lang nu pi te khan la cha te khale nau dik na ri dol kha la ki ngai to la dayan aban le hung la jo phutin ten ki sa jing nai te ma adem chang de da ni ada soal Hale ki pa ko ma chu tam hung den pung katin ma som na dak pi na au san na mang yen din ka he chun na pang te ho he dam so la no mong dam so na chu nu le pa tho man na dam so na he chun pil la no po he le la pa la hi ti na bu le he ti he tu ri yen kal nei na pang te ki au ni no he ye chun dam sot ding nu le pa thu manga dam sot ding ye chu pil tang maya ngol hoi taka khosak do ding he ti he tu jing ka ne po gen tham le gen pong katin pa sam na hun ngong katin
จะคงใจนายมาเด้ออกจากนั้นไอ้เดียวเลวันละสงทิลมโซเสียมเกมาโอเลเสียมตุกปาเทียนโทอามาสตังมายันละมินโลปีกซอยเกียงกิปาทุกงเดนเอโอลปาตุยังกาลหนินเวงนุมพายนาปังเตหอยอสินาปังเตหJalai tak kamai ma hin hong dingo mal som na tot pek dingin ke ta ting lo tak mai mai ma hong dinga nang ma to na bang te ki kala palai ko hong din na hin ka pa theng tho lung se tak mai ka o te le ka khut te ho he nang man mal som na hong jan sak din la pan pina kam don sa he Jalai tak na bang te ho he lalpa tu hin na bang sa hi ma leo tu nung phale ka ko chu ma dingo ka bel ding pen teo le lalpa thagaw lama nu le pa ting hong hi o e ton ta zui ta hong hi thei che na dingun nang ma ni ta ka na pang kang ding te ho cha lung se takin lamal som na hong zui tingin lapan pina kong do ti te he ute cha ma le nu le pa te thu ama tu su nang ma thuma nga hi nao aki heto ute chu dam sona te ahong ne yo pil tang ma ya hin pho ahong ma to lalpa ladoi lo gol te bol lawa ladoi dan hin pho ahong ma to o nang ma ading a hin pho ki mang thieng thowa lalpa lal dam de sem na ha za sem bang thi je dingin nang ma na amma ho zo se lamal som nan mugri ding le la pan pina kong pe ki ta he e he bitu kala la ka pathen ho vela khosa ka hi wa ka khosak na ga mo hi lalpa setan le aloi te thune na ga ma hi je kain nisin hun sina setan ka ka zo jing hui ku le poi mo hi je kin naw pang neu cha himalaya le je setan chili the na ki pata lang mga hem so boy hem lo dingin nang ma thu beblam jang tang maya mga zuya hin ko mang to the dingin nang ma ni na bang te se la ko din kong la ne ka pa thing tho e happy to kun te chu ka khota ngo ding le ka ko chu mo ding ni mat sak ta ki thei che dingin nang ma na ma hoi om bi dingin la pan pina la pa Jesu Krista min pong do ni amen program danin na chi tin tu in speed se ni pi ding pi team pi hiding hi azole special item beginner 1 and 2 hum line tin azole I program ki chaina lam hi ta ding hi pi team pi aman hun kila dingin hun kapeduk ta hi amasan hun pha le pha e pi pathin chu lo pina changin la zole e doi saka hanglai te chungin le ki pa thu ka wak yem ki ta tuni chu naw pangte la ki pa ko ki pa dingin ka honging cha keile ka ki pa ka hilele bang thu ka gen di o ti ka ngai tu lain speech pe di ti le tu lai naw pangte ho hi nu le pa sangin le pil zotawa a he naw le asang kama ma zizi ka chun bang hi ki gen le phadi o thagaw lam kain amau le thagaw lam kaya wa til ho na ding bang hi gen le a phadi o ti ka ngai tu lain alung thimin thu som pe hi hong uma mi go la bathim le hi lo zekin thu som pe hi neu cha chang wa ki igen thei dan dan nin mol bim be min wa ki gen hen lang
tu technology lampang ho vel bagen dingin batil khaw ding hilem bang ma ke he na ka nei lo zekin hungle hunggen thim lo di ei sang ale thim zovek la hi ta zikun ken kawa ngai tu da na chun thu song pi hi wa ki gen hen lang neu cha chan gen thei dan danin wa ki gen hen na kati tigola chun ka hung ki sa hunle aso ta kamasanga pa bekha alago lew zun le hun to mama hi le ke le hun ka ba changji kin ka ki pa ka pathin chu lo pi na ka ba pe ki da hi zole tu ni chu gin cha lo pin guest le pani in yo I would like to welcome again Brigadier S. Siddharth Prashant, Commandant 27th Sector, Assam Rifle and Pumal Som Singh Shon, Chief of Molbem, Amaule. You can attend our Children's Day program today. I would like to welcome again. But today I'm a little bit nervous, so I won't be able to say in English. So I will give a speech in my mother tongue, in our dialect. So that's much what I can say for today. Jiteng chu ka ba gen thei hian lang amau te ni ei king ahung pan thei zekin ki pa thu i ba gena Bible chang ho hile thu som pi hi Exodus bung som ni akhana Exodus bung som ni akhan hi Bible chang hi le hung sim da ing katin aban banin neu cha chan hung ge ning katin naw pang te kha la ki pa ko hi le ka thu ge ne la ngai un la akhat na chun pathin dang nei lo ding ti hi Exodus bung som ni chang thum na khan imu pathin nei lo te chu hun chong cha sung be ki pa se hiu ti kha he diu he zole pathin nei lo te chu khovela sungole lungmon na ki pa na nei thei lo hiu ti khale naw pang te khan le jing dungon ka doi saka azi chu tu lai hi khovel chang kang dung zu ya hin mobile te hin et nok ding zo si hile apha ase thil zo si hi hi zekin pathin dang inei lo ding dan Bible hin eizil ti la hi eiging tu te chu kumtunga I na ding chu wangam a hi ACMP pathini ACMP ka ngai na ama kinga I lo kha diu alo zeka pathin dang I ho lo diu pathin hui I ho diu hi ti chu ka wa ge num hin tin zole apani na dingin pathin sim kom la ho lo diu hi ti chu khoi takin umem ti ki de le Exodus bung som ni chang li apa chang bu chana khana uma pathin sim kom ho te chu pathin sim kom ho te chu le heve pathin ki sim kom ki ti chu loi pa le zekin pathin sim kom ki ti chu pathin a hing lo pau thei lo te hu mo ging lo tu te ra ho te hu hi pathin sim kom I ho lo diu I ho lo na san dingo pathin sim kom I ho lo diu azi chu zi hile Bible na ki mu ni dang la ya leng nebuk nazar te hun la ya khale pathin sim kom al ho zi ku pathinin migilo te kha alagota hilele tangwal pathum te Sadrak Mesak le Abednego te khan pathini nga ho zi ku me leng pa khan mei salaka mei tum mei pia mo naw le ala he khadila hi wa ali lam te chun tum mei pia kha pathin Sadrak Mesak Abednego te kha tum mei pia kha ala se lu to hilele
pathian hing ho a hi zika pathianin alahu dok a hi ti khale le he diu zizi ka chu sajak besak bet nego te kha enom te a dingin Daniel bung thumna a khan chin takin akimu a hi zizi ka chun pathian sim kom I ho him lo ding a hi ti chule ka ba gen nu mi hen la apathum na dingin pathian min chu za ding su tem pot lo ding Exodus bung som ni chang sagi na khan pathian min chu te su tem pot lo ding ati chu bang he ma ji ti le pathian min chu to na vela loi le pai to ki ho na vela mok nui za na vela mat lo ding ko lang thaka ei mi mal min ziek le ka go long heo zeng ei lo ngai chim ti mu ka na la so thi mi ta na ka go le la heo zeng tai ji ka chun pathian min chu to na azi chu tu lai khang tha te hi teenage ong hi pha to hi le mi min ho hi le a hi lo lo wa ki ko da no hi I jing se ko ji ho hi le bol lo ding ji go le chu pathian min le to na vela holim na vela ma lo ding bang hung ti jing hem ke he poi ko chu le dize ka chun ai peta o don leng le phachom to pona Israel te le pathian azada nu kha hewa Bible le pathian min chu capital letter khu ki ji pathian chu acm tu khofiel le asunga umzo se ama se mahi ti le ye min lo di wa hi chule Exodus sabat ni thieng tho tak mai mat ding ti Exodus bong som ni changiet le som le khat na khan sabat ni akiti hilele en chu pathian ni ti ni manga Israel ten chu amang na layu tu te nga hin le en chu pathian ni elangai thimun la pathian ni thieng tho tak maya imat ding nidang lai keu neu lai chu wa gen lem pathian ni inute ipate ho in le banghem e bol sak bo to le I ada ne e mo ko o chu le thakina thak zeni din cha lo pin ko o chu mat thei lo digolin hong zenga hilele pathian ha na somin ka gen ding chu hong gen zo ham gong katin pathian hi eging tu ten chu Sunday tin ilamango Sunday sabat ten chu tu ni ti nga hin le sabat ni tin amang na layo chu pathian I ho ni thiang tho tak maya ho sat le nei le zi hi lawin athim lo ka hi zekin kaung zik do hi ze ho he ban ba nin ba gen di ka ti le bang hung ti zeng hem ko chu le pathian ni thiam tho takama ding ai mai ya saw le hung explain da mai ka nu le pa za ding Exodus bung som ni chang som le ni na chun nu
chu pathianin leya an kol dinga hong pi hi iza ding a hi chule nu le pa chu pathianin lam dik e ko ngu dinga hong pi hi nu le pa simmo lo ding a hi nu le pa simmo lo ding ti chu Bible Efesa te bungkuk na akhan le imu nu le pa te za a nu le pa te simmo lo ai umai chun idam sung le so tin tin le ya in ko le sounding a hi iti chu Efesa te akhan le imu Bible bung chang tam tam le nu le pa za ding ti na tap pi a uma chun tuol that kin ati Exodus te bung som ni chang som le thum na mi khat hi chun mi ba tha ti pathian doi lo lama hi tuol tha lo ding tuol tha a hoi lo dan chu Genesis sakhan imu abel le kaina kha kaina anaw pa athata pathianin hansi alo khuma jiji ka chun pathian han se dong hi kha di hi lawa uma pathianin mi phalote tuol tha lo di tuol tha kin ti chu mi va tha lo ding ti na he rom te bung som le ni chang som le ko na akhan phuba him ke mala ding a hi ke man thuk na ka lalpa na ti a hi kha jiji ka chun bam golin long na naw le hung tu naw pang te ho hi le hung khang le nin latinu hung le nin latinu loi le pai la ka le lung nat ni ai lo ai le ti suk lung nat ni le umina hi le tol tha lo ding ti pathianin adoi lo lam a hi ti la le I he chi dingun ka doya asagi na dinga chun zon tatkin Exodus bung som ni chang som le li na chun zon tatkin ti chu sak na hi chum le uma hilele naw pangte ni hi zekin naw pangte he thei na dingin hong khag len di lahiwa zon tat loading numei posal kala adultery kiti mo numei le posal kala thieng thong tak maya lahin ko lama diu no le dani tak le minu mi pa hong hin latinu hong khag len in latinu nu le pa zon tat loading diklo taka numei le posal kala hun mat loading tina he apage na dingin guchakin Exodus bung som ni chang som lenga na chun guchakin ti chu gilo kin ti na ai chu igi lo hi le loi le pai in le e ngai lo in sunga le ki dol lo in sunga gucha chu ko man mu pe lo ko ma lung se na le chang lo gu cha lo ding tu bang hi la loi le la pai thilu khale la loi le pai thil nei ho le I amao he lo ai lo le in sunga inu le pa he lo thil la lo di ji chu idoi a hi le dot tho ding mi he lo thil kila chu gucha kiti hi
Bible la Zasua bong sagi na akan le akan gi lo na je akan Israel ten le ai ho neu cha kha ala zo lo a hi a Bible chang kahung ge te ho kha atep te the la la tep te je ngun la kahung ding do a hi le bang ti ka o he kamat digolin kahung mang thei pu hi le ka thei dan na kahung gen ma apata khan le ina ka ki prepare na neu cha kala zik do a hi ala hi kala zik do sa hi je kin wang phat le ka sa kahung zik do te ho hi nhiều khát kahung gen je nga ta adang va gen be leng le ka on azi hung tapu apako na dingin la inveng te ka la he pi tu dik lo in pangkin Exodus bung som ni chang som le gu na khan zo the ai lo zo the gen hi alo ma alo dan chu adam le vi khan le Adam le evi apat khan le in mutheyu Adam le evi story hi a hello le on point no aneu pen pata ali painting hin le he dingin ka ging cha amao zo thei gen ze ka tuni chana hi ewin le ila thok zingu a hi ila thok zingu a hi ji ka chun zo the invent te nu le pa ki kal hi het dang loi le pa hi ki kal hi le invent te ki kal le zo thu pho vel gen loading zo igen a hi mi ki kal ki se the a hi ti kha naw pang te ho khan he chi dingun ka doi sak na ka ba ge na chun inu le ipa kal hi lang iloi le ipai kal hi lang ai lo ai le u naw kal le adam na ding achu akala zo gen lo di het pi tu dik lo le pan lo di ji chu bible pathianin le adoi lo hi aje chu ibe pathian hi thutak hi ama hi thudi hi ama gola ele theina dinga pathian he jing apoi moi ti chu ka ba gen thei hen lang atop na dingin la inveng te thil nei ot chakin ati Exodus bung som ni chang som le sagina achun again mi nei dinga pathianin ei doya hilele mi nei i na hi le ele akigen theya mi nei ai lo mi nei i ele akigen theya inu le ipale igen isugen theya ji ka chu mi en loading mi nei u hi le ema hard work no ema hard work iset doding officer te ho hi hen lang ai lo hi le khathim tak te hule hapan pana apangu zole le kha hole happy pi asim ji go mi ne eng lo the ai wa ji go la chu mi nei va en ti ho hi le I bible in adoi lo hi ti khale iya dingun ka ba genom kita abang hile asom na chan ka thei kham aneu cha ka ba gen thei chu ji cheng chu hi hen lang
na se pha bol dinga pathian in ei doi a hi nau pang te na se pha bol dinga pathian in ei doi a hi ti le he dingu zo le pathian doi da na inisi in ko te ho manga nu le pa te za a iloi upateo ni sunday school loi upate hi hen lang isanga len te za inisi hin ko ema theizel na dingun tamlo cha mol bel bela ka honggian chu thei chu ji cheng chu hi hen na lalpan athu tom cha thu som pe ka pata neu cha eba gen thei chu ji cheng chu hi hen lang ka gen kha apha ka gen kha sunna umma hi le lalpan chan chi tun ma le som pe ta hen ka ki pa program banin si tin beginner 1 and 2 special item oma masan beginner 110 hunglan latinun azo pha le tu te khan hungzui ngal dingin beginner 1 te kha mahum hung kila le jum phana program chu ting chu hei phokta tu jing kala dingin
tu in mi pi leng in ding itinun hum kha na le thing pi la na ni pi ding pa lem sang ma na hong kila le phana in pat punu ni gate olal pa nalung si na le pina ka chang kin lai zo tu ni program hum chom chaka bo gan te ho abula pa sa top 10 single pa naman namna sha na le pe mo cha je na mane ko kin na se kun ki pa ni ki pa tu te kun tu ken he uni hun ta pa program te ming khaim ko bo gan te ba hen ko gan le ka chai pha dung kun la pa chai ta te pa naman ne pe tu hen chai pha no le ting pi ho la pa cha ho ne thia ka do ding te wan ding te ho zo se ani tu te ho zo se la pa ta sa hana thagau lan thana thak theo zo se ka chan thi so ke thin na ding win hung gi tho pin pan pin ti in this night tan pa ja so ke stan theng to tan kong thu ni amen